and promote our language should be taken up. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi buat Menteri Ketenat ki Kampoying Amit Shah kila ai kublai ya kari ha ka jing rakhe ya ka Hindi diwas. Lengba ke Twitter Modi ula ai kublai sebarok kam tami gitu ki bala nok senyang klem song thai ha ka ban penrio spa bat pen scam ya ka Hindi. Ha ka ju ka por Amit Shah lengba ke Twitter ula ai salute ya ki riu sempang ki bala nok senyang ha ka ban penne bat kentiu ya ka Hindi. Kami kalian Hindi Prachar Parishad Hak sengi rakhi ke Hindi diwas kala penlang ke program Haru Prikha Higher Secondary School Shillong. UMLE balong ru nong elam ke seng BJP uba Alexander Lalu Hek ulalong ukong san hakani ke sengi. La penlang ya sibon teliki program bat la ai buram ru ikna school ki balale bha hak eksamen jongki. Hab ajing kren uba Hek ula batai ba ke Hindi kalong ke ketin jongkari. Ula kentu ye ki kena ban penankam kat bala ya ke ketin Hindi. Hadu darshan kan Shillong la penlang ya ka program play perda mentaka singi ha conference hall ha singi rakhe ya ka Hindi diwas. हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त जो राजभाषा के कार्यान्वयन का जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और उसी के अंतर्गत हमारे सभी जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं उनका ये विशेष दायित्व है कि जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार हम हिंदी की जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करें। KFKJGP